going to come to our area now. We know we want to speak to these foreign nationals. We want them to put colored people into into their shops. Most of those shops that we went to, I think about 24 kids did start this morning. From Studio 88 tot binne in die promenade. They didn't phone you. You didn't see the promenade phone you for that, but we were there. We were there because they said they understand what we do. You see, these foreign nationals in these shops that's open up. First of all, you know there's a criteria if you want to open a business within our communities, right? There's a certain ding wat jy moet sê, ek gaan soveel van die mense employ and this is what I'm giving back to the community, right? Not one of those things has been looked at. Ons het dit gelos vir al die tyd. Al die tyd het ons dit gelos. What we did was ons het omgegaan na die winkels toe, kyk ons wat is die representation van ons mense. Nou vra ons kan ons met julle head office praat. You know, daai meisies toe ek vir hulle vra in daai winkel, why did you fire the colored girl? No, we must close the doors. Huh? We must close the doors. Ons het nou vir julle betree. Al wat ons vir julle gevra het is ons moet dit is voor die head office. Dieselfde met Zambo wat ek inkom toe wat sy sê. No, but this Rasta has been here many times already. You must call HR. Was it for HR? Was it because daar was niks aan wat daar gebeur het. Now all the other shops that we've went to, al wat ons sê is, ek dink leier moet ook die gesels het met hulle. It's like, who in, oh nou as hy mense kom en hulle sien net foreign nationals, hulle gaan hulle eet ding. But if you put our people there, it was different. It gaat was like daar is hama. We can see those people, we can see these and they agreed with us. Kyk, we're gonna do that. I can take you to all of the shops. Dit was vanoggend, ek het dit op my phone, ek gaan dit nou post. Toen almal van ons gesê, thank you uncle, thank you, you were right. Is net colours wat werk in hulle winkels. So was it look. These two ladies, they starting work tomorrow morning. This one is starting in Promenade, and she's starting in Town Center. So we're not fighting people, we're fighting for the rights of these young girls so that they can have futures. You know, we live in the heart of the ghetto, so we literally understand, feel, and see what's happening in the ghetto. Sometimes we can't put our life in danger. Maar die gangsters. Ik wou bij de ouders zitten, zie ik stoorsen. Gisteren, dat is bij de studio uitgezet. Die meisjes het hulle storie vertel op Facebook. You see how that thing was running. Die mense het ons gevolg. They were sitting with us today to say what, you know what we have been doing wrong to the colored community and we admit that. And we want to fix things. Waar is hy klaar? Hulle staat môre op die hulle staat môre op die studio uit. Anders is het klaar. Was klaar opgesign. Hulle val in. Toe sit die mense met ons meneer. Wat mooi. Toe sê hulle vir ons, wat? Ons het verkeerd gedoen. They didn't call you guys because they knew what we were doing. As mos iets verkeerd. Ons kom nie met die skylitse, wat hulle geëxtort word deur die Guptas en die dinges. Dis nie waar ander mense kom en vir extort. Ons het wat gaan in die sense. Wanneer kan nou vir ons weghou? Maar hoeveel van die winkels betaal die protection? Hoeveel van hulle betaal die protection? Majority van hulle. We know the underground. We know everyone in the underground. Ek kan my meneer nou op my vingers point hoeveel van die policeman is. Sorry om so te sê, as op die payroll. Van die goed wat is fit. Nou ek het 'n police oversight gesit vir parlement. So wat was my duty om te weet. Ek het eendag hier gekom, word daar 'n policeman gewas, ha. Daai brada daar se drug dealer. So dit is 'n drug dealer. Maar toe word daar 'n policeman gewas. So die gemeenskap weet nie regtig meer hy ooreenkom dat hulle die police trust. So they have no more trust in the police. So hulle nou vir meneer gevou en vir meneer te gebruik die na ons. Dis wat nou gebeur het. Dit is But they over-weaponized die na ons. Ek sien nou. Ek weet nie hoe sien julle dit, maar ek sien dit nou, julle gebruik die situasie van dit nou so om die ding wat julle nou te besig het om te enforce. My king. Why? Because of there's a march that say all the foreigners will be out. So no. There's a foreigner winkel, employ my colored mense. Dan gaat jy nie geraak word nie. Okay, studio uit. Nou, laat ek net klaar praat. Nou met ek praat nie spesifiek. You mentioned now foreigners. Ek praat nie spesifieke winkels nie. En laat ons hierdie spesifieke winkels noem nie. I'm just to say foreigners because there's 15 specific. You also approach some of the foreign shops. Okay. So let us also Ja. because in the foreign shop is as 'n swart man, as 'n bruin vrou of as 'n Nie altyd, but okay. But the extra otters and Nie altyd, but okay. most of them are foreigners. So now ek sien dit so. Hulle gebruik die situasie van einde van die maand om die ding wat die lobbies het om te enforce. Dat is So now, you approaching the shop, 4 or 5 guys, 2 ladies,
wat jy 5 man. En the way you go in there en een man praat, wat stil. Ek is 'n foreigner, ek voel intimidated. Ek is 'n shopkeeper. Colored, swart, wit, ek voel intimidated because julle approach my net so. Altyd nou, wat 'n soft voice, wat 'n soft tone met julle praat. Ek voel intimidated. En dan kom jy op die gedagte van hoekom is jy niks kleerling in die winkel nie? Jy moet net, hoe kan ek sê, jy moet 'n certain percentage meer Yes, van yes, that's the law. That is the law. Nou, automatically is hy klaar 'n probleem. About Hulle het nou the twee law is van not- mense, hulle het nou twee van mense wat willing is om te gaan môre te gaan doen. Hoeveel ander employment is hier waar die brein mense nie wil werk nie. Dit is daai binne genees. Hey, hoor wat die praat die man. Hoor wat praat die man. 10 se eie mense. Maar die brein is nie wil werk nie. He's no. Julle Julle kan nou hier staan. There was no jobs That's available. your personal opinion. That's your personal opinion. It's not like Callets kry nie werk nie. Ek wag op die Hulle nie callets wil nie werk nie. En oral as jy kom word jy gerefuse. Wil jy ja? Baie dankie. Man, dat sy- Ah, nou vra my nie van. Wanneer? Nou wat sê I told you earlier. You keep to say my, ek is nou kort en dis reg. Hy sê die probleem. Maar aan die organisasie kom maar aan nou Steenberg staan. af, né? Maar ek nou staan. Kom aan die Staan ek Steenberg af. 94 jaar. Kom aan die So ek weet waarvan ek praat. So Was me. One voice, one voice. Wat ek wil sê is, die goed wat ek van praat. Meneer, wat is goed dat van gepraat word in Steenberg? Hoe kan ze reg is dat? Hy mense het mos geprotes het in jou. Daar. By Steenberg. Dat meneer by Steenberg. Okay, toe. Ons ken ook die storie. Nou wat weet ek van Dankie. Nou wat weet meneer van ons? Wat weet ek van met jou? Stop spreading lies about INI. If you want to do guys, that, I approach you today not because who you are. I approach you because what you're doing today. No. And yesterday. You're approaching the shops with this attitude of What attitude? You not So we should burn tires then enforce our way of working. I protest. I want to tell But we want our people to work. Can you go with us attitude? No. Malau policy. Niks callets nie nou werk nie. Kyk die ripple effect, kyk net die ripple effect. As net hulle mense wat het. Ons taxi drivers kan nie vir hulle ry nie want hy taxi's word afgevat. Is dit net my Hoeveel callets wil nie werk nie, ek kry hulle nie werk nie. People can who's get work. Ons eie mense sien mekaar se ripple effect. Ons eie mense skiet ons nog self. I just want to sien. What happened to us? Hulle werk met Dit gaan nie oor my ou eie mense nie. Dit gaan oor wat reg gekleed is. Maar dankie, maar maak reg. It's so wrong. You know what is right? You know what is right? When the 19 guns disappeared here, ons het geprotest hier laat daai mense gefire. Waar die guns? Waar was meneer? Why everybody go to Mr. guns in some Mr. Because we are here. No. Ons is hier om dit vandag te bespreek man. Nou wat nou Weet jy gebeur? hoeveel guns is in die land? Weet jy hoeveel guns is in die Nou land? hier gebeur dit man. Julle kan my nie verantwoordelik of guns dit is een van Hulle probeer vir u selfs as gemeenskapswerkers van 'n lang tyd af. Hier is 'n president. Hy sê dan Die ding wat hulle met die sak as kom nie van Dis wat ons trying to sê. At Kolanka aan. Ek praat van Lanka al 2018 al. As jy nou nie. Because you are not Ek was in 'n promenade wat hulle die You know what? It's not in But Captain, you called the meeting. But you called them. Listen here. But not the community. You had you called the meeting with the Community don't know what it is. You must call